Jamma tarim hospan amma konge tuni turak tom kempolat na pema lene nuin ongne nin Jun kha somle sagi ni pan August kha somni le khatne chang tarim COVID-19 din mun zatolum vek pi ni zathumle som sagi le ku chidanga zato twa ni zathumle somni le thum zatolum lai mi somni le zatopan humle sia vek pi mi som thuble mi thum pha hi Kachin State Phagana Internet Line ke kha Kachin State Phagan Township August kha somni ni pan Internet Line Wi-Fi le sum khak na KK Wave mani chi te kempeu kinga non lo hi chi thu khomi te gen na BBC Burmese tung ton in ke za hi Internet Line ke khak na pen a hang ke the nai lo wa khomi te ading hak san na tampi om chi hi Nili sungin ken yule uknabul uga kapte som thum be bang ke do August kha somle sagi ni pan somni ni chang nili sung current thau toy KNU te le uknabul uga kapte som thum be bang ke ka bu hi chi thu KNU te tang ko khyat na RFA Burmese tung ton in ke za hi ki kap na sunga ga kapte langpan mi somni sia tumil yang na nga in KNU langpan bang ma gen kyan na om nai lo chi hi thu to ke sai uknabul uga kapte langpan bang ma thu ki na zong om nai ton lo chi hi Kakapte kilok ngong tat na te thu ken dingin ICC thu kim toni le somle sagi kum Rakhine State da om Rohingya mi pi te tunga kakapte ngong tat ko na hangin Rohingya mi pi tampi ta ken si lo na thok pek tham lo tampi tangma Bangladesh atai na u hangin mi pi te tunga hongong tat na te hangin International Criminal Court ICC ya thu sit na ne the na ding atukim nau lai pen NUG kumpiin August kha somni ni in na o hi chi thu RFA Burmese tung ton in ke za hi NUG radio apan pi te SAC 10 thu boarding chi NUG kumpiin mi pi te to thu la tom tonga ki zop den the na ding dung ko na to NUG radio pen August kha somni ni jingsang nai get AM le ni tak nai get PM hun twa ken sin 9 kha hewa asot lowin hun simin kong kha heding ngo hi achi nau tang ko na tung tonin ungna bulu ka kapten hi NUG radio pen illegal ke pol na a hi manin apan pi ko ma pe thuang ke boarding hi chi August ka somni le khatni in nyama le newspaper le nyawadi news a atang ko ken nau RFA Burmese tung tonin ke the hi Rohingya vai minam khat tha sang na genocide in chapte sakna ring nen Toni la somle sagi August kha sungin Rohingya mi pi tunga ga kapte gamtan na pa ke sai minam khat tha siang na genocide in hong chapte sakon ji in Refugee International ke pol na in American kumpi tunga nget na ane lamu RFA Burmese tung ton in ke thei hi ga kapte ngong tat na pen tupum August kha somni le nga ni changin komli chingding hi ta a hi boina sunga ga kapten Rohingya mi pi tampi atha nau hangin apatau alau thong in Rohingya mi pi tengiat vai bang pen Bangladesh ga kain omuhi ni khat sung COVID-19 na nei thak mi ma toni le zasagi wa ki mu ni ma gam sunga nei somni le nei li sung August ka somni le khat ni ne tak nei get PM chang COVID-19 na nga thang mi ma toni le zasagi le som li le li ki mu be a ong nu sia mi ma pen za le som li ong hi chi thu SAC khut ma ya na sem MOHS in tang ko kya na ne yo hi to hi manin ni ma gam sunga MOHS le chapte na tung tonin COVID-19 na nei vek pi pen mi ma tang thum le to som sagi le to khat le zanga le som le ni oma ong nu sia mi ma pen tu som le tu li le zani le som thum le gok om ta chi hi Nigerian Gama Poilamdan Nigerian President Itapa Yusuf Buhari le biakna le ngi na lam makai min thang khari tanu Zarane Silveriero te August ka somni le khatni in akiten nau pen Nigerian Gama tu kumading anase pen poi ke khathi chi in BBC World News in gen hi khang thak makai te le khang lui makai te ta te kiteng pak pak khollo hi manin alam dang ke khathi chi hi Australia Gama lockdown hangin lungphong na Australia gam khopi ni a hi Sydney le Melbourne COVID lockdown te khat ke khan to rim chi de lo na lungphong na Australia mi pi te in August kha somni le khatni ne se takin ne yo hi lungphong na nei mi pi te le palik te kibim to na kan palik pen
lung pho mi zani le som le giat manu a palik te lam pan aton pen mi sagi in liam na ngau hi chi in BBC World News in gen hi Taiwan Minister in Sen Kumpi mingom kat Taliban tot te Taiwan Foreign Minister in Sen Kumpi in Taliban te Jim Somu hi chi in August kha som ni le khat ni in mo sak na nei hi chi Reuters tum ton panin ki thei hi Taiwan gam sunga zong Afghanistan Banglalin Sente zo tho na thu to gam ket na hangin ipuk khamai riam chi dot na pen China media te in Taiwan in US kumpi tunga kinga ngam hwai lo hi chi in thu so sak sak ko che hi Mexico a Hurricane Grace with pin no Eastern Mexico a August kha som ni le khat ni in Hurricane hui pin no ka hi manin mei mit gaya tui khang na pyang hi chi Reuters in gen hi tuna ya Mexico tui pi kim ano hui pi lak pan a khau pen bol chi hi Shanghai Kopia COVID positive kimu Sengam Shanghai Kopia om Pudong Airport a mi nga positive akimu hit chang in amount to contact anei mi za le som ni bang Sengam kumpin quarantine lut sak pa hi chi in Reuters in August ka som ni le khat ni in gen hi August ka som ni le khat ni chang chang puk na bulu ga kap te ha nga hong lu sia phaza August ka som ni le khat ni chang chang mi that ga kap te ko lum hangin mo na nei lo mi pi te akiman mi tu sagi le zali le khat madinga wan om sa mi tu le zakwa le som ge le li le ga kap te kap lu mi tu le kwa tu khat le kwa phata hi chi in Assistance Association for Political Prisoners AAPP Facebook live mai tung tong ke za hi tu ni thurak tom kem pula nga pro chan hi ko ding hi hun pen no ngai sak lung dang ma